You. California dreaming about you. Halo guys, balik lagi dengan saya Indo Royal di permainan Clash Royale. Oke, ini perkenalan channel saya, teman. Oke, kali ini saya bakal main Clash Royale. Ini konten ini hanya Clash Royale semua, teman. Oke, dan kita bakal bermain Clash Royale, teman, tapi di akun saya. Oke, saya skip dulu ya. Oke, nama asli saya jadi Evanari satu aja sama kita tadi. Oke, ini dia saya, teman-teman. Ini di channel Indo Royal ya, teman-teman. Baru bikin video. Oke, langsung kita battle apa do versus 2. Kita main do versus 2 tuh, teman-teman. Oke, bermain di versus 2, temenan. Turnamen Angels unlock at level 8. Sedikit nge-lag ya, teman. Wow, deck dia what kan, teman-teman, emang kayak gitu ya, teman-teman, dimaklumi ya, dimaklumi, teman-teman. No, oh my. Oke, apa hancur, teman-teman, dan hancur langsung lagi di roket sama dia di 16 dulu di roket. Waduh, bahaya banget. Oke, bukan ada 3. Yuk. Wow, teman-teman, hampir. Oke, tenang aja, kita bakal bisa. Bam. Ini sangat mantap sekali, teman-teman. Untuk itu ya, saya gak bakal bikin video lama-lama, hanya perkenalan doang. Oke, silver chest. Oke, saya masih level 5, cuy. Ini ada, ini deck saya ini kayak gini, deck bikin sendiri lagi. Ada baru main langsung nanti. Wow, dia punya rider dan skeleton. Oke, kita keluarkan ini. Wow, oke, langsung kita Valkyrie aja. Mantap. Oke, biarin itu sama baby dragon. Oke, langsung dia ngapain kocak raw di situ, aneh banget dia. Oke, rider. Oke, di freeze sama dia, cuy. Untuk ada skeleton. Mantap. Dan kita menang lagi, cuy. Mantap jiwa. Kita menang lagi. Udah, ngapain rider taruh situ, cuy. Good game and well played. Menang, teman-teman. Videonya masih sebentar banget sih. Janganlah, kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, saya mau buka download Chrome chest. Oke, kita bakal beli. Naikin berapa? Wait, level 2. Kita bakal main battle ya. Sekali-sekali. Masa main 2 versus 2 terus? Waduh, ini kenapa nih? Internet biasanya kan. Wow, lawannya level 6 lagi. Ya, saya penjaga main golden barrel, taruh di situ terus setiap main. Waduh, kan kayak gitu kan, teman. Itu dia
ahli saya nge-lag. Oke, ayo GC. Waduh, bahaya nih lawannya nih. Oke, langsung kita bukin barrel terus. Wow, dia salah cuy. Oke, dapat lumayan banyak sekali coy. Valkyrie lawan Valkyrie, menangan Valkyrie saya. Waduh, kita pasti kalah teman-teman, gak ada counternya. Kita urusin dulu coy, dan kita hancur. Oke, hancur, mantap banget. Dia rage lagi, aneh sekali. Injustice. Nice, tenang aja, kita witch. Nice. Si mamaku witch. Oke, lawan witch level 2 nih. Oke, langsung kita goblin viral di sini dan boom. Wis. Aduh, gara-gara Valkyrie. Oke, pasti dia keluarin Skeleton Army. Ketahuan banget. Oke, kita biarin aja. Oke, kita keluarin Witch. Dia rage, aneh sekali. Oke, langsung kita push. No, hampir mati. No. Waduh, Prince lawan Prince. Tapi yang menang Prince Aye. Aduh, kita nggak bisa push coy. Hancur. Oke, kita nggak boleh nafsu, jadi kita nge-push di sini. Aduh, malah ke situ. Aneh banget. Oke, apakah kita bisa menang? No, kita kalah teman-teman. No, padahal itu dikit lagi teman-teman. Kita salah nge-push coy. Memang kita nggak boleh nafsu, nggak apa. Yang penting kita udah mau buka crown chest. Yes. Oke, let's go. 239 gold, 2 gems, 3 skeleton, 2 goblin heart, 2 giant epic. Ya, karena epic. Ya, pasukan serbu saya mana coy? Bukan di sini ya, salah. Oke teman, mungkin segitu dulu video Clash Royale perkenalan saya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you guys video Clash Royale dan subscribe gratis. Oke, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, see you guys in the next video Clash Royale. Goodbye. We don't talk anymore.